Kada govorimo o stresu, važno je da razumemo da on sam po sebi nije loš. U stvari, u malim količinama stres nam pokaže da se fokusiramo, da donesemo brze odluke i da pronađemo snagu u raznim izazovnim situacijama. To je ono što zovemo akutni stres. Kratkotrajni stres koji se pojavi kad imamo ispit, javni nastup ili neki važan razgovor. Tada telo reaguje brzo. Srce ubrzava, mozak se budi, mišići se napinju. Telo kaže, hajde sad moraš da daš sve od sebe i kad taj trenutak prođe, kad situacija prestane da bude više zahtevna, telo se vraća u ravnotežu. Disanje se smiruje, srce usporava, mišići se opuštaju. Znači sve se vraća u jednu normalu. To je zdrava i prirodna reakcija. Ali problem nastaje kad stres nikad ne prestaje, kad ne dođe do tog trenutka smirivanja, kad danima, nedeljama, pa čak i mesecima živimo u stanju pripravnosti, kao da je alarm stalno uključen. Tad govorimo o hroničnom stresu, o onom koji više nije naš saveznik, već naš neprijatelj iz senke. Hronični stres je kao da vozimo automobil s nogom stalno na gasu bez da ikad pritisnemo kočnicu. Na početku ne primetimo da nešto nije u redu, telo se prilagođava, ali vremenom motor počinje da se pregreva. Isto se događa i sa nama. Kad kortizol, glavni hormon stresa, ostane povišen predugo, telo gubi sposobnost da se isključi iz tog stanja, bori se ili beži. I tad počinju problemi. Na psihičkom nivou osjećamo anksioznost, napetost, razdražljivost, naše misli postaju ubrzane, a koncentracija opada. Sve nas nervira, ništa nas ne raduje, a često imamo utisak da nemamo snage ni za šta. Noći provodimo budni, prevrćući iste misli u glavi dok nas dani dočekuju umorne i prazne. Emocionalno postajemo iscrpljeni. Nekada čak i otupimo, kao da ništa više ne može da nas pokrene. Na fizičkom nivou posljedice su podjednako ozbiljne. Srce ubrzano kuca, pritisak raste, stomak reaguje, javlja se gastritis, glavobolje, bolovi u vratu i leđima, imunitet slabi, a telo počinje da šalje signale, tihe pozive u pomoć koje često ignorišemo. I tako, dan po dan dolazimo do onoga što danas sve češće zovemo burnout sindrom, sindrom sagorevanja. To nije umor koji se leči snom, to je umor duše, iscrpljenost koja nastaje kad predugo ignorišemo sopstvene granice. Zato je važno da razumemo, stres nije neprijatelj, ali hronični stres jeste upozorenje. On je znak da naš sistem više ne uspeva sam da se vrati u ravnotežu. Dobra vest je da to možemo promeniti. Naš nervni sistem ima neverovatnu sposobnost oporavka. Ako mu damo prostor, ako naučimo da prepoznamo signale, da dišemo, da usporimo, on se ponovo vraća u balans. U sljedećim lekcijama naučit ćemo upravo to. Kako da prepoznamo trenutak kad stres prelazi granicu, kako da zaustavimo lanac reakcija i kako da ponovo uključimo ono što se zove unutrašnja kočnica, sposobnost da se smirimo, da se regenerišemo i da vratimo kontrolu nad svojim telom i emocijama. Stres je neizbežan deo života, ali hronični stres nije. To je ono što ćemo naučiti da menjamo zajedno.